Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakher dog ying jongpi Ki dekat jong ke Jaintia Students Union haka arpu pratrik upnai naitung arazar arpuai kila khandra naphang ye ki bar jalna ki bawan poi ai harirom Jaintia klam ki kot kisla ki bapiang hagani gasngi ki dekat jong ka seng kila pe amduna da ki spamut ki bar jalna na kelleng karilom Jaintia hagani ke jo kasngi ka seng kala penlong ru ye ka jing khandra ye ki dukan jong ki bar jalna ki badan kumbakat samspa atli ki baka Jaintia Hills Autonomous District Council kala ai ka trading license hagi snam ki baladab bat ki bempat shimlala satya ban penthmai hado kini kisni wat haba kapor kala kot ayo shop ID hai shop ID हम लोग का सब डिश अपनी दिया cuma दिया हुआ क्या क्या ना आएगा तो हम लेगा हाँ ठीक है हाँ पिक्चर उसका आपका पास हाँ वो लोग आएगा हम नहीं तो ना पास बाहर आ जाइए भाई मोबाइल नहीं मत लो ना हाँ सब देखो ये एग्रीमेंट है उसका Di dap dak jing sngau kia kamersem habapet ya kalawe jong ka jaj benriu oh nisyam baru sikatu tang hikijekasor andai menta kini kicing ki mau juntun kila rong chadu sa kijaka nong pendong naba kadai jingle thun mor ngimtip ha kanu kadau nak kadau ha kanu kaliang ngimtip andai ngisyam watla ha kajni ke sngi ngiwan ban khanra ya ki trading lesson ka ha kajing dai bat ka kam khayi jong kini ki barjila ke wan khayi hapo hangni ha civil subdivision area hane amlaram ngisyam hoi kidon ki babiang bat kidon ki bombiang are babun hi ngilap bagi dai tang ki labor license abang ipan ya ki trading license ngisyam bagi dai jong ki parajat parado parasnam jongi mintip la kadai sisa ka jong ki ne kadai tang ka benemiru henrei ngisyam ba ki kini ki barjala kidon tang ka trading tang ka ni ka labor license henrei don ru ki dukan ki ba tang ka trading license ru ki kim don ni lap ya ki bat gila persang ban keli tokit ya ki ong ba kidang le jumpat yo andai ngintip hadu badno andai kani kakam ke bangile kani kan kam dai kasin ke baningkong na ka benta ka ribet ke jaj benriu ngin yai trei bat ngin nang yai le nang ne sakhamat haman laki por तालाश इधर भी तो आपका पिक और क्या क्या किधर किधर रखा उठू शॉप उठू मामा रखा बोला नहीं नेक्स्ट ना आपका पास ही रखा अगर कोई ऐसा लिया गया ना लोग आएगा तो हम लेगा हाँ ठीक है हाँ पिक्चर उसका आपका पास हाँ वो लोग आएगा हम नहीं तो ना पास hadin ka jingwan jong Amit Syah kapin bitar sikat dai yang iki khun ka jaj benriu lemar ba Amit Syah ai jing Syah bede bek ILP M ro ya nuro M ro kran es phanga ILP pada ka jing bitar jong ka JSU metang singi ngale khnrai trading license hakani ka civil subdivision amlarem te nagaliang jongi ka benta ka ba hakmat balai bangi do ya ILP ka banangkong ka dai ba ka ding song khakhle jongi kenthai ka ba ar ka dai ba kirang ba shnong gis ka trishnong ba per kim biasa ya ki kilong ma jentut ki INOC kulumar kimpet ki dai ki illegal migrants ni illegal migrants ti hajo ko por ki bon pelat ki benami kata ko pelongi bagin check ya gini trading license labor license bat ya ki kot kislah ki bahedai bat ka bat kilong price nong jongri India
mesti berakot hoy. Yang selah dak tawai. Ang ko le NRC. NRC mo na Tripura. Tripura me. Ini nak kalian JSU war Jantia Circle. Ngila khandang ya kaniga trading license kani po amlarem yaki mandari tingila lap ba kidon ki babyang ki kot kisla kidon ki bombyang ngila phak khang no iki dukan marmar bat ngikar pat yaki borsnong bakin nom ai kot kurmar yakum gini ki mandari ki bapoy asiani te hangni bat ni ba kini gi ramba snong ki skater snong ni po amlarem kide maki ki ba ai kot ai slai gini ki mandari te kalong ga ba pensongsi yang isibon te ngakarpat yiki borsnong bakin nomle kum gini ki kam bakin yasnok ketilang bat ni bakin yatri lang bakin la ban poy sakmat hakajing yakun jongi yakani ka ALP mentah resmi yang jong Jantia Students Union JSU ha keleng kerilum Jantia nakhang ila kendang yang di Barjala di Mender kalau bayadai bat kini ke jingsung singai ke jongki balak keduk yaki balapan he badak ajaka yaki nala ong da kita ginong ilang snong haki te kithan ku po amarab clear la rumbai jowa da mi tudu ini kisau samdi ki jaka kabaga JSU kala kala pedha hadu ki por menchua hadu menta bagini ki jaka kiba pensyong pensa ya kini ki barjala man kamai spa berbekejet ya spa jong geri bajai beri ujongi ya pha ya borok ki unit ki serta jongi menlet sigi jaka menkerana pang yang ini gimender giba syopasa giba khayi patai hakini ke jaka jaka yo benar hantai hapo amre period armai ba hapo juang ini tudu kejingnya itu masing mentang singi gede gedak keba kepeni ba ki gimender lasdang ban bakut ki kamai gaji ya kata khayi patai hapo kerilum Jantia susi menong yupi bagi nong snong ngomong baru Amerika tu keningut ide maki kibar isu ya kan labor certificate nag NOC snong ge jongki kebapan susi ya kata ke district council nag por habaki labor habaki kinun sing balang bila check labor license driving license ki barjala ki ong bakalong bian hatu kemut bagi lembak snong district snong gidan gobor manai ge NOC kemudian ayu kejengga asap jong district council habakilat yang inspection segini gidukan jong barjala imat kodan ai sebendat habdang kitni katu kali kisnong bak district council habakila kedop bagla penhe ben ai spa bagi kejet ke spa jongi nak yang ini barjala kapeni bak district JHDC kam sunale ya kam jongka kum bekede benle bagla sing bahalang inom sabjar kalau biong Kolombian, nisco bola biong Kolombian ini, kacwai gitu kita rumah senang sekali senang, naik ke bor piok naik emosi. Ni peni sang sorkar India bahasa sorkar jalan, bahkan desu kopor, bahkan cukup bersih keren bagi, bahkan desu kopor, bagi jelum jalan tan man kopor, benda keren di kemat IIP. Nasno bola ada kopor, bayo porong ikut sing balang, berkunjung borok infot kejai penrio. Bagi ladai kapor, berpai kemat, bagi habek no, bagi barjala negeri jongi dekakam, bagi pau bagi sepak teli, bagi jingalang, keba keseng JSU kelasong berkuih berprosing malam, bagi pau teli ki meeting, New Delhi hadu Shillong, keba kira kuat pendekran bagi beruta Union Home Minister Amit Shah, yang di sini beladab, kepenjau bagi kepenbitar. Yang ini kino yalam jangan JSU ngamsel ai ka press release tu ski nama sutu kakta ya ka mensim kejing et ya kari bejat bedrew kejing sa kenpo hau ne uno yalam jong sarkar India na po Delhi mentar ski ngapa bagran sai tang boy ngabi ka tu ka jaka wan tha sarayin menperkat belek baik tekikam omega ketir ke JSU kelangnya kalah ketang mensyong bijingan lang boper di wakot ke sarkar jala kelangnya kalah ketang bagi pak mare ini nagawai ke jaka supaya jaka berat bagi kenta berkendu yang ini kehe joki nepo Delhi mentah kesni iyo menbe
hadu ars paut ki bender ki basyong basa harilum jantia bat apa menosa kuai ke JSU kongkut tempat Jantia Hills ikirpa ki proxing balang ki benar po Kas Hills ini haga beri jong nyotrat bro kuai tong yang terlang kuai bangin ya cemat dan tak bat yang lagi isu ILP dan kawang hablat hangin di spot hangin di jaka bagi bon ha di bender masih batong sekawai bangkaleng JSU dapat batong seperok ki proxing balang kadai kapor ngi teli kadai kapor ngi songnam haju kamit bendan tang gawai gejing ki da bagi lum ngin lang iklik nong secar snong iklik kisem jo hima jo kirat berkunjung lagi sardar bagi sing sama snong kadai kapor nong penida kadak gejing teli gawai gejing ki bagi sesok kini gejing dawa IP gejungi hadirin bagi layo ban baik ikut Islam ke bawah District Council ke JSDC ke bawah pensusi dah belum bah hadu katsan sepak beli kita hidukan jong kibar jalan iyo bender hadu ars paut ki bender ki basyong basa harilum jantia bat apa menosa kuai ke JSU kongkut tempat Jantia Hills ikirpa ki proxing balang ki benar po Kas Hills ini haga beri jong nyotrat bro kuai tong yang terlang kuai bangin ya cemat dan tak bat yang lagi isu ILP dan kawang hablat hangin di spot hangin di jaka bagi bon ha di bender masih batong sekawai bangkaleng JSU dapat batong seperok ki proxing balang kadai kapor ngi teli kadai kapor ngi songnam haju kamit bendan tang gawai gejing ki dan bagi lum ngin lang iklik nong secar snong iklik kisem jo hima jo kirat berkunjung lagi sardar bagi sing sama snong badai kapor nong penida kadak gejing teli gawai gejing ki bagi sesok kini gejing dawa IP gejungi hadirin bagi layo baik ikut Islam ke bawah District Council ke JSDC ke bawah pensusi dah belum bah hadu katsan sepak beli kita hidukan jong kibar jalan ki biok trading license ke beni bah ki bender kelas dan ban bakut ki kamai gaji ya kata khi patay po trilum jantia susi menong yupi bagi nong snong ngomong baru ada tu keningut ide maki ki bar isu ya gan labor certificate nag NOC snong gejongki ke bapan susi ya kata ke district council nag por habaki labor habaki kedua sing balang bila cek labor license training license ki bar jala ki ong bakalong bian hatu kemut bagi lembak snong district snong gidan gobor manai ke NOC kemut ayu ke jengga asap jong district council habagilat yang inspection segini kedudukan jong bar jala imat kalau ai sebendat apdai kapni katu kan digisnong bak district council habagila keduk bagla penhe ben ai spa bagi kejet ke spa kejongi nak yang ini gibar jala kapni ke district JHDC kam sunale ya kam jongka kum begede benle bagla sing bahalang minum sabjar na biong kolombian nisgo bola biong kolombian ini khotchwai gitu gidan mbak snong sketislong na ke bor piyo na ye nosi senduna yang lepang supaya kehidupan dekat kami ini. Negang jini tok kita bikin kelihat, sendiri dia berspok ikut factories, siapa untuk ada tu berkaro produk umum pada selama uang ini. Negang kesan, isi porong dam sah, nebak, kamu nunggu api wan pre ini, kalau lebih yang ikut Islam. Ngak sekejap ini tok jumlah ini, wah message ku clear ke sorga orang bawi. Ini tak penyu yang ke Jantia student ini, penyu yang jing si umyo ILP. Ini tak penyu jing sedang ibu iki yang bentar ke ILP. Tentu lagi saya barang ke apa remake laya orang ini. Asnya untuk ini ke high time ibu wani cirup yang bentar ini dan lagi isu yodai. Kita ke mesti semua pawan rak jing itu.